Učimo se filipinščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Timbangan sa kusina. Kuhinjska tehtnica. Timer sa kusina. Kuhinjski kasovnik. Termometro sa kusina. Kuhinjski termometer. Imbudo. Lijak. Pindutin ng bawang. Stiskalnica za česen. Pampiga ng citrus. Ozemalnik citrusov. Pangdurog ng patatas. Tlačilka za krompir. Pamuto ng pizza. Rezalnik za pico. Gunting sa kusina. Kuhinjske skarje. Brush na pang pastry. Copič za pecivo. Rack na pampalamig. Mreza za ohlajanje. Patungan ng mainit. Podstavek za lonec. Pambukas ng garapon. Odpiralec kozarcev. Tray ng yelo. Modev za led. Pangkamot ng masa. Strgalo za testo. Salaan ng harina. Sito za moko. Parchment paper. Papir za peko. Baking cups. Pekovske kosarice. Cupcake liners. Kosarice za cupcake. Mga toothpick. Zobotrebci. Tuhog na kahoy. Lesena nabodala. Taling pangkusina. Kuhinjska vrvica. Katsa. Sirarska gaza. Piping bag. Dresirna vrecka. Kudkuran. Strgalnik. Pambati. Metlica. Rolling pin. Valjar. Measuring cup. Merilna skodelica. Measuring spoon. Merilna žlica. Pinong salaan. Sito. Pambukas ng lata. Odpirač za konzerve. Pambukas ng bote. Odpirač za steklenice.
Timbangan sa kusina. Pampiga ng citrus. Pindutin ng bawang. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.